аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. Антон Павлович Чехов. Мужикҳо. ҳикоя. идома. ба муносибати ид аз майхона моҳии шур хариданду шӯрбои каламоҳӣ пухтанд. нисфи рӯз ҳама ба чойхӯрӣ нишастанд ва хеле чой хӯрданд то дами арақшор шуданд. ба назар менамуд ки ҳамагӣ аз чой варам карда буданд ва танҳо баъди ин ба шӯрбо рӯ оварданд. ҳама аз як хӯрма мехӯрданд. худи моҳиро аммо бибӣ пинҳон карда буд. бегоҳӣ кӯзагаре дар доманаи пурнишеби рӯсто зуруфи сафолин мегудохт. поёнтар як даста духтарон дар марғзор даври ҳам суруд мехонданду мерақсиданд. гармон навозӣ мекарданд. ҳамчунин аз он сӯи дарё низ аз бухорие дуд мебаромад ва садои хониши духтарон ба гӯш мерасид ки сурудаашон аз дуриҳо мавзуну малеҳ менамуд. дар майхонаву атрофи он мужикҳо ғавғо бардошта буданд. онҳо мастона суруд мехонданд ва ба ҳамдигар он гуна қабеҳу носазо мегуфтанд ки аз шунидани он Олга такон мехӯрду мегуфт: вой худоё! ӯ тааҷҷубзада буд ки лаҳзае аз даҳанҳо лафзи куфру носазо қатъ намешуд ва бештар аз дигарон он пирамардоне фуҳш медоданду носазо мегуфтанд ки пояшон ба лаби гур расида буд. вале писарбачагону духтарбачагон бо шунидани чунин суханони қабеҳ заррае нороҳат намешуданд. маълум буд ки ин алфоз дар гӯши онҳо ҳанӯз аз гаҳвора нишастааст. шаб аз нисф гузашт. акнун бухориҳо дар ҳарду тарафи дарё хомӯш шуда буданд. аммо дар поён, дар марғзор ва дар пеши майхона сайру гашт ҳанӯз давом дошт. пирамард ва киряк масти шароб, дасти ба даст, китф ба китфи ҳам зада ба анборе ки Олга ва Мориё хоб буданд наздик шуданд. бигзор ӯро ба салоҳ даъват кард пирамард. бигзораш, аврати хубесту, гуноҳ ҳаст. Мориё, наъра зад киряк. раҳояш кун, гуноҳ дорад, зани баде нест. ҳар ду дақиқаи канори анбор истоданду баъд рафтанд. ошиқам ман ба ин гулҳои саҳроӣ. пирамард ногаҳон бо садои баму расову гӯшхарош ба сурудхонӣ даромад. ошиқам гулчинам дар ин марғзор. баъд оби даҳон андохт, носазое гуфту ба хона рафт. момои пир сашаро ба нигоҳубини ҳотаи худ гумошт ва фармудаш ки муроқиб бошад то ғозҳо ворид нашаванд. аз рӯзҳои гарми моҳи август буд. ғозҳои мудири кофе метавонистанд аз пушти девор ба ҳота дароянд. аммо ин дам ба дигар кор андармон буданд. дар пеши майхона осуда бо ҳам суҳбат мекарданду донаи ҷав бармечиданд ва танҳо наринаи онҳо сарашро боло мебардошт. гӯё сай мекард бубинад ки пиразан мабодо дар даст асо пайдо нашавад. ғозҳои дигар дар поин роҳе доштанд барои омадан, вале онҳо акнун ба ороиши як сафи тавили занҷираии сафед дар дуриҳое аз дарё мечариданд. саша каме нигаҳбонӣ мекард, вале ҳавсалааш пир шуд. вақте дид ки ғозҳо ба полез майл надоранд, рафт ба самти партгоҳ. ӯ он ҷо Мотко, духтари бузурги Мориёро дид ки рӯи харсанги беҳаракат меистоду ба калисо менигарист. Мориё 13 фарзанд зоида буд ки 6 нафарашон зинда монда буданд. ҳама духтар, ягон писар ҳам не, ва бузурги онҳо 8 сола буд. Мотко ба пои бараҳнаву пироҳани дароз дар дили офтоб меистод. офтоб тори сари ӯро месӯхт, аммо инро ҳис намекард ва зоҳиран карахт шуда буд. саша дар канори вай истод ва ба калисо чашм духта гуфт: дар калисоҳо худо зиндагӣ мекунад. дар хонаҳои мардум чароғу шам рӯшан мекунанд, аммо дар хонаи худо чароғакҳое монанди чашмак сурху сабзу кабуд рӯшан мешаванд. шабҳо худо дар калисоҳо мегардад. ҳазрати марьям ва николоси қиддис низ ҳамроҳи ӯст. тап тап тап. ва барои нигаҳбон ваҳшат аст, ваҳшат. ва азизи ман афсуду садояшро шабиҳи садои модараш карда. дар рӯзи қиёмат тамоми калисоҳо ба осмон мераванд бо ноқусҳошон. ҳар ҳиҷоро аз ҳам ҷудо карда бо овози бам пурсид Мотко:
آره با ناقصهاشان. و در رستاخیز اما عزیزم، مردمان نیک به بهشت می روند و بدخشمان و ظالمان در آتش جاوید و همیشه فروزان می سوزند. آن دم خداوند به مادر من و ماریا می گوید آزار شما به کسی نرسیده، بروید سمت راست به بهشت. اما به کریک و بیبی خواهد گفت شما به سمت چپ بروید به جهنم. و همانانی که زمان پرهیزکاری ناپرهیزی کرده باشند همچنان افکنده می شوند به آتشی دوزخ. آنگاه چشمهایش را باز نمود و به دوری های آسمان نگریست و گفت به آسمان نگر، میجه نزن، فرشته ها می نمایند. ماتکا نیز چشم به آسمان دوخت و دقیقه در سکوت گذشت. می بینی؟ پرسید ساشا. نه چیزی نیست، با صدای بم پاسخ داد ماتکا. اما من می بینم فرشته های خرد و ریزه در آسمان پرواز دارند. با بالهای کوتاه و کوچک گویا خاموشکند. ماتکا به زمین نگریسته لحظه‌ای به فکر رفت و پرسید آیا ماما هم به آتش خواهد افتاد؟ حتما عزیزم. از خرسنگی که بالای آن ایستاده بودند نشیبی هموار و پرپیچ و خم قد می کشید که با علف سبز و نرم پوشیده شده بود و دل می خواست علفزار را نوازش بکند و یا بر روی آن دراز بکشد. ساشا بر روی سبزه ها دراز کشید و به پایین غلید. ماتکا هم با قیافه جدی و گرفته نفس عمیقی کشید و همچنان غلید و این هنگام پیراهن او تا سر کتف درید. آه چقدر خنده آور شد، گفت ساشا هیجان آمیز. هر دو باز بالا آمدند تا بار دیگر به پایین غل بزنند. اما این لحظه صدای آشنای جیغ جیغ به گوش رسید. وای چی وحشته! مامای بدندان، پوست و استخوان، خمیده اندام، با مویهای کوتاهی از وزش باد پریشان، چوب برداشته داد زنان از هاته غازها را می تورند. لعنتی ها کرم ها را تمام پایمال کردید. الها یکا یک پامال شوی. همت خدا زده ها مرض ها بلا زند شما را. و چشمش به دخترها افتاد. عصا را زمین انداخت، نوده درازی برداشت و با انگشتانی سیفت و سختی دو شاخه مانندش بر گردن ساشا چنگ زد و او را شروع کرد به زدن. ساشا از درد و وحشت گریه می کرد، ولی این هنگام غازی نر کلویده گردن بالا کشیده نزدیک پیرزن آمد و فیشکی کرد و گاهی که به گله خود بازگشت غازها همه او را به نوع پسندیده شادباش می گفتند غا غا. بعد ماما ماتکا را شروع کرد به خیمچه کاری و در این فرصت پیراهن ماتکا دوباره درید. ساشا مایوس کشته با صدای بلند گریست و به خانه رفت تا شکایت کند. ماتکا هم به دنبالش رفت که نیز می گریست، اما با صدای بم و اشک از چشم پاک نمی کرد و رخسارش چنان تر شده بود که گفتی آن را با آب زده بود. یا خدایا توبه! ندا کرد شگیف زده اولگا هنگام دخترها به خانه در آمدن. یا مریم مقدس! ساشا به نقل حادثه شروع کرد و همین لحظه ماما جیغ کنان و ناسزاگویان از در آمد. فیکلا نیز خشمگین گشت و در کلبه غوغای برخاست. هیچ گپ نیست، چیزی نشده است. اولگا با رنگی کنده و عصبانی سر ساشا را نوازش کرد و تسلیش داد. این کس کی بیبیتان؟ از بیبی رنجیدن گناه است. باکی نیست دخترکم. نیکلای که تا اینجا از فریاد و شغب و گرسنگی و کوردود بخاری بوی بدی مدام در عذاب افتاده و از فقر هم بیزار و متنفر گشته بود و در نزد زن و دخترش با این پدر و مادری که داشت خجالت میکشید پایهایش را از بالای بخاری آویزان کرد و با صدای پر از خشم و گریه به مادر رو آورد و گفت شما حق ندارید او را بزنید. هیچ حق و حقوقی زدن بچه را ندارید. آی مردنی پایکشال روی بخاری! خشمگینانه به او فریاد کرد فیکلا. از کدام گور پیدا شدید توده مفتخور؟ ساشا و ماتکا از سایر دختران چند نفری که بودند در یک گوشه بخاری پشت نیکلای پنهان شده این همه را خاموشانه و هراسان می شنیدند و صدای تبیشی قلب‌های کوچکشان به گوش می رسید. وقتی در خانواده مریضی باشد که از دیر باز بیستری و لاعلاج
гоҳо чунин лаҳазоти ногуворе пеш меояд ки хешовандони ин мариз ҳама бо ҳаросу ҳаяҷон ниҳонӣ аз таҳти дил марги ӯро орзу мекунанд. танҳо ин бачаҳоянд ки аз расидани марги пайвандони хеш метарсанд ва ҳамеша аз андешаи марги онҳо ваҳшат доранд. ва ҳоло духтаракон нафас дар гулӯ, гираҳзадаву чеҳраҳо пур аз андӯҳ ба Николай чашм духта меандешиданд ки ӯ ба зудӣ хоҳад мурд. аз ин рӯ дилашон мехост ашк резанду ӯро чизе бигӯянд бо меҳрубониву дилсӯзӣ. Николай ба Олга зид шуд, гӯё аз вай дархости ҳимоят мекарда бошад. бо садои нарму ларзон мегуфт: азизам Оля, ман дигар тоқати ин ҷоро надорам. ба ҳаққи худову масеҳи осмонӣ, ту ба хоҳарат Клаудио Абраамовна нома бинавису хоҳишаш кун ки ҳар чӣ дорад бифурӯшад ё ба гарав монаду барои мо пуле фиристад. ту аз ин ҷо биравем. о худои ман, афсуду андӯҳгинона, кош як бори дигар ҳам Москваро медидам. кош ки лоақал шаби хобаш медидам. ва вақте шаб фаро расиду хонаро торикӣ фаро гирифт, он гуна ғаму ғусаи фазогир шуд ки дар адои он ҳатто ҳарфу ҳиҷое оҷиз меомад. момои хашмгин тикаҳои нони ҷавинро дар косаи пуробтар мекард ва хеле замон тамоми 1 соат мемакид. мориё дар ин асно говро душид, сатили ширро оварду рӯи нимкат гузошт. сипас пиразан ширу асатил ба кӯзаҳо рехт, ҳамчунон тадриҷиву бо таънниву бидуни шитоб. зоҳиран ризоманд буд ки ба муносибати айёми парҳезу рӯзаи дуҳафтаии он аъзои хонавода ҳама аз шир парҳезанд ва шир комилу расо маҳфуз мемонад. вай фақат барои навзоди Фиекла андаке дар табақча рехт. ҳамин ки момою мориё кӯзаҳоро ба таххона бурданд, мотко ногоҳ рӯҳия гирифт, аз рӯи бухорӣ оҳиста поин шуд ва назди нимкате омад ки косаяки чӯбин бо тикаҳои нони тар карда буд ва аз кӯза ба коса чанд чакра шир рехт. пиразан ки боз ба хона баргашт, дубора ба тикаҳои нони хушки худ машғул шуд. аммо Сашаву Мотко ки болои бухорӣ нишаста ӯро тамошо мекарданд, бо дидани он ки момо шир хӯрду рӯзааш ботил шуд ва акнун ба ҷаҳаннам меравад, эҳсоси хушҳолӣ карданд. онҳо тасалло ёфтанд ва дароз кашиданд ки бихобанд. аммо Саша ки тадриҷан меғунуд, мурофаи ваҳшатнокеро тасаввур мекард. бухории бузурге мисли хумдони кулолон равшан буд ва шайтони шохҳояш шабеҳи шохи гов, саропо сияҳпӯш, асои дароз дар даст, момои пирро ба тартиби ҷониби оташ меронд. ҳамон гуна ки худи момо чанд лаҳза пеш ғозҳоро метуронд. сомиёни азиз, шумо пораеро аз ҳикояи Антон Павлович Чехов бо номи «Мужикҳо» шунидед. тарҷумаи Обиди Шакурзода аст. идома дар гуфтори дигар садо медиҳад. аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.